Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel. Ubaye uri umunyarwanda ukunda kureba comedy z'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo waba utazi uyu mukobwa umaze kwigarura imitima y'abatari bakeya. Niwe mu actrice ukunzwe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu benshi bitewe n'uburyo muri comedy rwose akina, benshi bakibaza uwo ari we. Gusa na n'uyu munsi bivugwa yuko uyu mukobwa Aisha nta mukunzi afite bitewe n'uburyo rwose akunze kwigaragaza muri komedi. Uko yigaragaza rero arimo akina komedi, rimwe na rimwe abasore benshi bagerageje gutereta uyu mukobwa bahita banimajina yuko ubugare akoresha mu mwuga we wa sinema ari nabwo rwose asanzwe agira mu buzima busanzwe. Kimwe mu byashimishije uyu mukobwa, avuga yuko kuva yavuka ikintu cyamunejeje cyane, avuga yuko ari ukuba yarahuye n'uyu musore Itaha Iwacu Bruce wamamaye umuziki nyarwanda nka Bruce Melody. Wakibaza rero uyu mukobwa Aisha bahuye gute n'uyu Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi ubusanzwe amazina nyakuri uyu mukobwa yiswe n'ababyeyi biwe ni Inkindi Aisha. Uyu ni umwe rwose mu bakinnyi ba komedi bari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda biteje imbere. Avuga yuko Aisha ubu ngubu aho amaze kugera rwose sinema ari umwuga wamuhiriye, kandi avuga yuko nta kandi kazi ateganya gukora atari ugukina komedi. Avuga yuko igihe cyose yiteguye guhereza abafana biwe ndetse n'abakunzi biwe komedi, kandi bazaryoherwa kurushaho. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nguhaye ikaze. Reka ngusabe gukanda subscribe kuri Rwandan Future kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nk'uko rero nabikubwiye, amazina y'uyu mukobwa nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Inkindi Aisha. Uyu ni umukobwa umaze kwamamara hano ngaha muri sinema nyarwanda, umukobwa ukunzwe n'ingeri zose. Uyu mukobwa ubundi akantu bamuziho yihariyeho no gukina rwose ari ingare cyane rwose, ku buryo iki kintu cyo gukina ari ingare hano ngaha muri sinema nyarwanda, yewe na n'uyu munsi ari kimwe mu bijya bituma atabasha kubona umukunzi. Ngira mwegeze kumva amakuru hirya no hino ari gucicikana yuko uyu mukobwa Aisha yegeze kuryamana na Murindahabi Irene. Ni ibintu byavuzwe rwose n'abatari bakeya, ku buryo yewe na n'uyu munsi bamwe bakibigarukaho, yewe hari n'abagenda bavuga yuko uyu mukobwa Aisha ndetse na Murindahabi Irene aba bombi bakundana. Gusa uyu mukobwa Aisha ku giti cyiwe rwose, iyo ibi ngibi babimubajije nta gisubizo cya nyacyo atanga, akomeza kugenda abihunga. Uyu mukobwa Aisha rero bwa mbere yinjira muri sinema nyarwanda, wakibaza yinjiyemo gute? Uyu ni wo mwanya wo kumenya n'uburyo uyu Aisha yinjiye muri sinema nyarwanda, ndetse uyu munsi akaba ari ibintu byamuhiriye, akaba yariteje imbere rwose, ku buryo avuga yuko igihe cyose akiri ku isi nta kandi kazi ateganya gukora atari ugukina filime. Uyu mukobwa rero Aisha avuga yuko ubundi yize mu mujyi wa Kigali. Avuga yuko rwose ubwo aba banyakso batangiraga gukina komedi, kubera yuko batangiye gukina ari groupe nini cyane rwose, ni groupe yari ikomeye irimo abantu benshi cyane, ariko nubwo yari groupe nini nta hantu rwose habura umuyobozi uba uhagarariye abandi bose. Iyi groupe rero ya Nyakso itangira rwose yari ihagarariwe n'uwo bita Nyakso, ndetse yungirijwe n'uwo bita Patino. Aba ni bo bundi bisa nkaho bari bashinze iyi groupe. Aisha rero avuga yuko ba Nyakso batangira gukina komedi aribwo rwose yiganaga nawe na Patino. Patino nawe yari ari mu groupe, ari nawe umwe mu bayishinze. Uyu Aisha nibwo umunsi umwe yaje kwegera ngo uyu Patino, aramubwira ngo nanjye ariko biriya bintu mukora nabishobora. Uyu Patino aramubwira rwose bitewe n'abantu tuba turi kumwe, kuva ugushyiramo ntabwo ari ibintu byoroshye. Uyu Aisha rero avuga yuko bwa mbere abwira Patino ko nawe yashobora gukina komedi, Patino atahise amwemerera kuba yakinjira muri groupe yabo. Ariko uyu Patino rero avuga yuko rwose umunsi umwe aribwo yaje akabwira uyu Aisha rwose ngo naganirije abari muri groupe, bemera yuko waza ugakina, ariko
bansabye yuko cyangwa se bambwiye yuko nuza rwose bakabona urabishoboye yego uzagumamo, ariko nuza nabwo ntubishobore birumvikana ni ibintu rwose bitazakugendekera neza, amahirwe yawe uzaba uyahombye, uzaba uyarase. Uyu Aisha avuga yuko bwa mbere aza gukina komedi mw'iyi gurupe ya ba Patino yari kukubwira ibintu bya buri umwe wese uri muri komedi bagiye gukina, avuga yuko script ya komedi bari bagiye gukina yose yari yayisomye kandi yayifashe mu mutwe, avuga yuko yari kukubwira ibyiwe akakubwira n'ibya buri umwe wese uri bugaragare mw'iyo komedi. Aisha avuga yuko akina muri komedi ya Nyakiso bwa mbere yakinnye neza cyane rwose bakamwishimira, bakamubwira rwose nta wundi mukobwa uzajya ugucikana role ukina utabashije guhabwa umwanya. Aisha rero avuga yuko ari uko yinjiye muri groupe ya Nyakiso bakabona ibintu rwose arabishoboye cyane kandi abikora neza mu buryo bukwiye, bityo aba yinjiye muri sinema nyarwanda. Ikintu cyatumye uyu Aisha akurura imboni za benshi, benshi bakamukunda cyane, ni uburyo uyu Aisha akina ari ingare. Avuga yuko yinjiye muri Nyakiso comedy abakobwa bari barimo rwose babahaga role zo gukina rwose ari ingare zikabananira cyane, ku buryo uyu nguyu Aisha ari kimwe mu byatumye uyu Nyakiso ndetse na Patino bamukunda cyane, bakiyumvisha yuko icyaba icyo ari cyo cyose uyu mukobwa badagomba kumuhomba. Ikintu bamukundiye cyane ni ukubera yuko yari ashoboye gukina atuje, aho bibaye ngombwa yewe nawe bibaye ngombwa ko yakina ari ingare kandi naho akabikina kandi akabikora neza. Uyu Aisha kuri uyu mwanya ni umukobwa rwose uhagaze neza muri sinema nyarwanda, ni umu actrice urenze cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ni umukobwa unyura ku macano menshi atandukanye cyane yuko ubu ngubu nawe afite YouTube channel yiwe yitwa Inkindi Aisha, YouTube channel ikunzwe cyane usibye yuko adakunze kwikoreraho bitewe n'akazi kenshi aba afite umunsi ku wundi. Uyu ni umukobwa rero ukina muri Kiramani ndetse akaza akanyura kuri YouTube channel y'uwitwa Patino, akagaruka muri Mitsutsu ndetse akagaruka rwose no kuri channel ya Kiramani yitwa Big Mind Empire. Uyu Aisha rwose ni channel nayo akunze kugaragaraho umunsi ku wundi, amanywa ndetse nijoro. Uyu Aisha rero kuko nabikubwiye avuga yuko kimwe mu bintu byamushimishije ari uguhura n'uyu Bruce Melody rwose akamukora mu biganza, amubwira yuko afana ibihangano byiwe, akunda uwo ari we. Wakibaza abangaba bahuye gute uyu Aisha ndetse na Bruce Melody? Reka bari byo turebera hamwe tunasoreza ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha. Mbere na mbere yuko turebera hamwe uburyo uyu Aisha yahuye na Bruce Melody, reka mbanze ngo sabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tuhura mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uracyari kuri Rwanda ni Future, rero kanda sub kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari. Uyu Aisha rero avuga yuko bwa mbere rwose aho ubona uyu muhanzi Bruce Melody yabumubonye ubwo bari bagiye rwose gutaha inyubako yitwa 155, inyubako ya Bruce Melody. Rwose uyu Aisha avuga yuko kuri uwo munsi bari bagiye gutaha iyi nyubako ya 155, bivugwa yuko uyu Bruce Melody ari nawe uyihagarariye. Uyu Aisha avuga yuko kuri uwo munsi yari ahari ndetse yari amaranye amatsiko igihe kinini yo kuba yazakora uyu Bruce Melody mu biganza, ariko Aisha avuga yuko kuri uwo munsi atabashije kuba yamusuhuza cyangwa se anamuvugishe bitewe n'uburyo uyu Bruce Melody yari ari busy, kandi nubwo uyu Aisha muri icyo gihe nawe yari yaramamaye, ariko rwose ntabwo byari kuba byamuhesha ububasha bwo kuba yaza kuvugisha uyu Bruce Melody. Uyu Aisha rero avuga yuko bwa mbere ahura na Bruce Melody, bwa mbere na mbere bahuye ari kumwe no bita Murindahabi Irene, ngira ari no foto mwabonye iri mu iki kiganiro, uyu Aisha afatanye na Bruce Melody. Uyu munsi rero uyu Murindahabi Irene rwose ni umwe mu bakora ibiganiro hano ngaha mu Rwanda bakunzwe n'abatari bakeya. YouTube channel yiwe ni YouTube channel iyobokwa umunsi ku wundi. Uyu Aisha rero avuga yuko kimwe mu bintu byatumye bimuhuza na Bruce Melody ku buryo bworoshye ari uyu Murindahabi Irene. Avuga yuko bwa mbere rwose ahura na Bruce Melody bagasuhuzanya, yari ari kumwe na Murindahabi Irene ndetse bagafatana n'agafoto
k'uyu munsi, ariko mwabonye Aisha avuga yuko ari ibintu byamunejeje ndetse ari umunsi utazigera yibagirwa mu buzima bwiwe. Uracyari kuri Rwanda ni Future, kandi ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Koko nimba nawe uri umufana w'uyu mukobwa Aisha, ntabwo wabura gusiga komenti kuri iki kiganiro utubwira uburyo rwose nawe umwiyumvamo, uburyo uba ubona ibihangano byiwe bya buri munsi, amanywa ndetse nijoro.